FIFA World Cup khelme ka ni zan khan Germany le Curaçao in machonin Netherlands le Japan anin machon boka tukina Ivory Coast le Ecuador anin machona Sweden le Tunisia anin machon boka heng match li te hi tungtuma hian kan clear le dona chuba ka chuan zan in le nak tuk zinga Inkhel tu ram pariat match li lo om le tur hi Iran le New Zealand in machon tur te Saudi Arabia le Uruguay in machon tur ba ka Belgium le Egypt Spain le Cape Verde te hi kan soi kai dona anzinga hian Spain le Cape Verde ba ka Belgium le Egypt chungchang hi kan soi zau tel don ani engpo ni sela Inkhel result atang hian chanta ila nizana Germany in Curaçao machonin gol ria te meu aluta he mecha hian Germany hi gol stari gol khatin anchakani gol ma saber hi minute rukna Florent Wirtz siam sakatanga Felix mecha an moiseta akhungania Curaçao goalkeeperin abo man lo shim minute somni pakhana Curaçao hian nataka etekin German defender te anin siamrem man talova hetiang kara hian Livano Comenensi an Curaçao tan ansipur asut minute samthum pariana Germany hian an khung belvele Nghal thunga corner an hlo chua Nathaniel Brown an petin Dortmund center back Nikos Tlakchham kan chiang takin atau gola first half additional time ma Germany hian mecha manga penalty hlo chuak lein Arsenal forward Kai Havertz mangin gola an chantira hunchan vea Germany hian silifain ma an shruayani second half an chan deuh chia minute ni empo an khel tuan man lo tin Joshua Kimmich's ball back fing taka tangin Jamal Musiala an German goal nga na akhunga minute samruk pariana Germany substitute player Dennis Undafan moiseta ball khengin heta ball kal hi Nathaniel Brown an a volley goala minute samsari pariana Undafan Kimmich's siam saka tangin apet goal vele hemenu hian goldang lubel talavin Germany hian akha toka goal khung chho char charin goal sari goal khatin Curaçao hi an hneya phu takin point hum an hlo chuak he match an kheltran ma hian minol puina kan rin dan chuan Germany hian nget taka game thununin na hau tak an nei vak lawang ti ani lain be sei lo lutukin Curaçao hian an beile ta Germany in ball an chantam zo kara rem chang siam chua tumin Curaçao hian an Norway ngat zela Germany le Curaçao player te in thlau zia chu German player Florent Wirtz man chanve ayatlemin Curaçao player zong te hi an lei theya an squad lut na kha Paul Macadoi somli empo atling lavani Arsenal in Kai Havertz an leina man ai poin Curaçao squad pumpui lut na kha atlem zok ti na ni chu tiang khopa ti min thlau chu ni masela Curaçao hian an hlau ei lova attack narem chang an neya an attack ve mi maya team map lavin an rive bor World Cup coach upaberina akai shruai an ni boka an kol rong nek ama ero chu an theina zong som khoma an khelpo khan Germany nen hi chuan anin thlau em maya an ngam tangang lawania chu wangin Germany laka goal sari an chua po hi an tan chuan mual pho le na tham atling lawa an khel en lawa score sheet ringot en tan chuan amol pho thlak le mai ati theyanga MAHSE an khel en tu te chuan Curaçao huai sen zia te kan muanga an player te in thlau tu ru zia le an ram shim po footballa an level in thlau zia te ngai tua chen phei chuan goal sari goal khata an tlom chung hian Curaçao hi fak theina lai tur an om ve tlatani Germany hi beilet ngam lavin defense tavek sela bas park stylin an goal lama bet ta thap sela chuan Inkhel munam lo zo kan mu thei hi lang MAHSE an fight ve ngam tlata wang khan Inkhel munam zo kan muwa clear tu te tan po en aman la zualta ani chu wangin Curaçao hi tlo MAHSEla faklakin an khosa ve thawani ti hi ain te kha chuan kan pom ome Germany be ka chon an player somni paruka tu te po khan bultan ta sela Curaçao laka hi chuan chaktura ngai ani sa shima chu wangin Curaçao laka an chak hi soiro pui viau theipo ani san lova ani dan tur ve reng ani zok an gameplay ngun taka en chuan midfield ta an thangang maya ball keng thei an nei thaboka munche pa po an ti theinek ball an rol leng mai zela an ma chon Curaçao hi fiana haw tak an tling lawani poin match dang zela Germany hi mualaya an that zia kan mu zel arin omani Germany hian match an khelta ka chuan an thatna lai ber chu passing thiam an nei tam lutuk hi an hial mai theya player fing vision nei tha ball pass thiam tak an nei tama hau taka ball in pass diklo ti vel an nei meulo kha khan an game kha ating het hle MAHSE striker tak hi nakina an ta na ani mai theya Kai Havertz hian strikera bulatan taphota goal ni khungbok MAHSEla a goal bo anatok lova ti chiam chi ani lo bok nen ram sang zo ka an la indu khop lo mai ngem o ti
ngai tuana chuan alo om dewa asir le attacking line sang a thian te a thlop na sa a atida izai zual nge ye MAHSE number 9 omna tur angchi penalty area chung lawom lai kha achangin alwa lum thatok lo dewa chuwangin top team laka chuan nade uzoka goal apo angai arin omani Germany hi asira an thaviau thona in winger dik tak kan tiang chi ball tlan puya phit per angchi kha an nei ta chi lo dewa Leroy Sané hi hetiang angchi player ni MAHSE la au pa ve deuh towa atla niam to chuwangin natural winger angchia anin to del tok lo dewa chu lo le chuan defensive midfielder tak hi experienced player Leon Goretzka om tho MAHSE la en zui ngai deuh bik tur positiona ada theyanga Felix Mecha kha offensive angreng sia Pavlovic la kha a defensive work a tha hle mai ti thei alani bik chi alawa an goal chua kha kan en chuan Pavlovic le Mecha te hi Kurosao tan khan an nok to klat lavani team thazok an machon huna helai hi an chak tok em ti hi en zui tur zinga mi ani dona an lo thatok lo deuh ani vai chuan an tuar fo thei don engpo ni sela German player parukin goal an khunga an zinga panga hi bultran tu te zinga mi an ni boka chuwangin goal khung tam rawa po player pakhatin goal khung treu angkha ani talawa team work thazia ina thin chua player tam takin goal an khung kan hmu ani goal khung tu an tamawang hian amor bok thei an tam ti hi alang chiang ta a World Cup a hian match riat aya tam khel thei ani lo awangin atirlama tanga goal khung ngal thei hi tu te tan po du thu sam anianga achan chu inrin tong na bel cha tu mimala inrin tong na pialama thiante poina anrin tok na bel cha thei tu ania chumi pialama chuan nuam tile zuala in elna khelchun zom tir thei tu turani Germany a hi chuan an ma chonte an nem em alom kan ti mai theya an goal set up kha enta ila a class asang te ania an goal khatna kha chance an siam dan mai baga finishing thleng khan du thu sa matlinga Musiala pet goal po Joshua Kimmicha ball fin tu ruzia le Musiala tlan thiam zia kan hmuwa Nathaniel Brown na pet goal la technique sang ta kan hmu boka Harvard sa goal nun hungzoka khan a finishing kha atoi hle bok Germany chevel kha a hmu nama team angin an thatel tlat team khauzok ma chonta sela enge an zelang ti hi mu chak om takani engpo ni sela Germany hian World Cup voi khat khelna tong Kurosao hi an dim lo em maya kumin World Cup a match khel to china in sobber an ni phata a Germany hi goal sari khungtling ma saber goal ruk margina chang ma saber le om chun an ni taria Kurosao hi goal sari chuatling ma saber le lom chiang ber an ni tari bok he mecha Germany tana goal veng Manuel Neuer hi kumsomli le ni somsari pokomi ani awangin Germany tana major tournament khel thei upaber ani ta a Lothar Matthaus record akhum ta ani he mecha hian player of the match goal ni khung tu Kai Havertz hi an thlang Inkhel danga kai ta ila ni zana ve kha Netherlands le Japan anin ma chona Japan hi chu Asian ani tlatawangin mizo ta thinlunga po hian Asian ani na atang hian an tlana vele tlat thina Netherlands hi tun ma Holland ti ani lai atang towa mizo tam takina an lo tran to thin tun thlenga tran tu nei tam an ni boka chutiang ang team pani in ma chona chuan goalie alutani he mecha hian farsa fa team pani ten goal an khung thei lo ve a farsa fa hian besean phak lo ve chan siam konga te game nung tha le tang tak khel chua konga te team pani hian besean phak lo ve a second half a ero ma son ta hretin minute samnga pakhana Virgil van Dijk kan Netherlands tan ma roina goal atawlu ta MAHSE minute somnga pasarina France club rimstana khelmek keito nakamura an penalty area pona tangin moisetin Japan tan ansipur asut vele minute somruk palina West Ham player Samar Vilan Netherlands tan ma roina goal khung vele a penalty area chung dinglam sira tangin far post lama athuai lu tani he mehnu hian Japan hian ansipur su tum hle MAHSE la bese angin an goal bo anatok thei lova chance po an nei tam tok lova MAHSE minute samriat pakwana Crystal Palace player poimo Daichi Kamada an vanei takin ansipur su na goal akhung Japan hian corner an hlo chuaka chu corner an peda tanga ball thlok chu Koki Agawa an Dutch goal lama atau pheya abul laka om Daichi Kamada hi tau perin a goal zuita a hei wang hian Kamada hian in ring man mi alawa ball alo ti per goal zuita hi goal nei phana alo ni ta ani World Cup a goal khung van nei ber pol ani hial ome he mecha hian Dutch ho hian voi ni ma roi ma sama sela Samurai Blue hian an suit zel sia atopa chakjok om talovin point khat ve an hlo chuak
he match hian Netherlands hian ball changtam zokin an goal bopo anadeu zoka MAHSE Japan hi an nep lo hle Dutch Tlakchham anti boy fowa goal tam zok khung thei turin rem chang po an neya MAHSE hun tha khoral an nei ve zela heti chung hian tlom du big lovin Europe ram langsar laka hian an nem big thak lovani Asian team tha Japan hi an la insiam rem dik che lo dewem o ati theya kubo Japanese Messi kha first half a in second half a langsar ta a chan chu opposition anti danglam sak wangani khatiang angte te kha Japan hian tlema in herrem shet an mamawh na awmina hriata an pressing ate po ani thowa Dutch player te kha an press na tok lo le thin Dutch player te khan ma an so na ngai boka an effective zualangai chutiang tur chuan quality an neya MAHSE an quality tak tak kha player engemaw zat kha chuan an mang chuak zo lo deu Asian number 1 Japan hian European top team ho hi an ngam fu zela kumsang ni somni pani Qatar World Cup a po khan Germany le Spain an hne ni kha kumin World Cup a po Netherlands laka an tlom du big thak lova an game in be sei phak big che lo MAHSE la team tha an ni ti alang non le ani Netherlands hian he match a bulan tran tir player som pakhat te hi an ram klapa khel lo vek an nia ram dan klapa khel vek an ni awangin Netherlands ram chanchina World Cup match a an ram klapa khel bultan tuwa an tel tir mi lo masak ber ani he match a hian player of the match a Netherlands captain goal khatna khung tu Virgil van Dijk hi an thlang tukin zinga Sweden le Tunisia in machonin goal ruk aluta he match a hian Sweden hi goal nga goal khatin an chaka Sweden tan hian ayari an goal ni khungin Alexander Isak le Victor Gyökeres ten goal khat ve ven khung boka Van Berg point goal khat a khung ve bokani Tunisia goal lam chhun hi minute somli pathumna a goal ni an chuan nuwa Rekikan a khung ania he match a hian player of the match a Liverpool forward Sweden tana tangkai tak Alexander Isak hi thlan ani tugin zinga Inkhel danga group E atangin Ivory Coast le Ecuador anin machon boka goal khat lutin minute somkwana Ivory Coast hian Ama Diallo mangin achakna goal an khunga he match a hian Manchester United player Ama Diallo hi Ivory Coast tan bultan tu zinga tel phak lo MAHSE la second half a lutir ni in goal hlutak an chakna goal a khung ta ani ti hian FIFA World Cup khelmeka group E le group A fa round khatna a zo ve le ta a group E a hian Germany le Ivory Coast 10 point hum ve ve nei Ecuador le Curaçao te hian point an la nei lova group F a hian Sweden chawin point hum la nei Japan le Netherlands te hian point khat ve ve an neya Tunisia hian point an la nei lova Sweden hi Brighton coast thatak thin Chelsea lo chamta Graham Potteran akai hruaian nia Sweden hi tunari chuan Japan le Netherlands chunga an omtari Inkhel THLIRLAWKNA lam chu du tok ta ila zanina hian dar kwale achan veya Spain le Cape Verde anin machon dona dar som pani le chan veya Belgium le Egypt in machonin naktuk jing dar thum le chan veya Saudi Arabia le Uruguay anin machon don boka daruk le chan veya Iran le New Zealand te anin machon don bok heng matchli atang hian zanina Inkhel tur Spain le Cape Verde baka hian Belgium le Egypt te hi THLIRLAWK ve le ta ila kan soitak angkhan zanin dar kwale chan ve hian sangni som World Cup champion Spain le World Cup a lain lan ngai reng lo Cape Verde hi anin machon don ania Cape Verde hi mitam tak chon kan hrengai lo mai theya African ram zinga mi anni Atlantic Ocean thliar kara om Senegal ram nena in nai tak an nia an ram hi square meter sangli samthum pathum vel chau niin alian lem lova Mizoram hi mun nga thenta ila mun khat ang vel chau hi an ni ti na ni chu mihring chengpo an tlem hle nuai nga chuang or chawan chenga FIFA World Cup a in lan thei ram te zual zinga mi ni in Portuguese strong mang ram hi World Cup history a ram in lan te zual pathum na an ni Curaçao le Iceland ti lova chuan World Cup khel thei ram te beran ni ya an ni hi hun masalama sangkha zakwa som thuma tanga sangkha zakwa som sari pali thleng kha chuan Portugal noya om an ni awangin Portugal a an betel ngar ngara MAHSE kha mi hnu kha chuan sang ve ta in FIFA member ero an ni lok lova chuwangin World Cup khel thei an ni lo hrim kum sangkha zakwa somriat paru ka tangin FIFA member an ni ve tran chawa khata tangkhan World Cup qualifier khel thei an ni ve ta a MAHSE an ram football din munin azir lawa wangin mun ma le bungruate infrastructure lama an hniam em awangin sangkha zakwa somriat paru ka tanga sangkha zakwa somkwa pariat chung kha chuan FIFA member ni ve thosin World Cup qualifier po an khel ve ngam talawa an latlin ngang lo awangin an tan du thlan tur dang awm lawani ti chuan kum sang ni pahnih World Cup khel phak tur zon na atangin qualifier an khel ve tran ta
World Cup khel tur hian anin petling theilok lo kumina ero avoi khatnan anin petling ta ani Africa khomol puya in elna sang ber afcona sangni som pathum le sangni somni palia te khan quarter final an thlenga football a hian an thang chak hle player te po an thave tiala tuna phechuan Spanish club Villarreal le Portuguese club Benfica tana khel player te po an nei ve ta der maya chuti rual chuan player lar le langsar tak an nei lo awangin team name turangai po an nia ma son mek World Cup level a chuan la name si ti turang chi kha an ni Spain hi kan en ve thung chuan player an nei tha hlea goalkeeper chen hian du thlan tur an nei tha a goalkeeper a hian Premier League ka Golden Glove choi moina dong hlim David Raya an neia La Liga a po Golden Glove choi moina dong John Garcia an nei boka Athletic Club goalkeeper Unai Simon an nei tel cheu bok Kumin World Cup ram somli pariat in LG nga hian Spain hi goalkeeper nei thaber pol an nia an thatzia hi ngai tua chen pau le achiang an defender te po hi an tha hlea Marco Correa Pedro Porro Lorente Piubil Grimaldo ti te an ther fura center back a tak hi chuan Laporte le Kubarsi te hi anin kop arin oma European top team a khelte top team a khel lawa po club van tlang zinga po a thazuala ngai te a khel ani deuh vekani Spain hian 4-3-3 formation an man tlang puya wangin midfield pathuma in kop tur te po hi du thlan tur an nei tha a an zinga hian defensive midfielder role play turin Rodri emo Zubimendi emo hi an ding theidona Barcelona midfielder Pedri hi chu bultan tur chiangsa ngai ta ila Adam Chatpot chuan ani hi chu thlautlak thiang lo zinga mi ani Fabian Ruiz po hian bulatan arin om hlea ani hi PSG midfielder poimo khaniin Spain ina European Championship no moi an chau theina tura tholok takha nia Fabian Ruiz hi Spain tan bultan tu nge zinga atelani point amak ran lawang achan chu tuna Spain kai shwe tu De La Fuente hian Fabian Ruiz hi angai na riau maya amang thiam fu le Nghal chuwangin Spain a hian lungphum poimo ani le mai thei Spain hian holding midfielder pani mangdu po ni sela Rodri le Zubimendi te hi indi mi lovin an ding dun theya Arsenal le Manchester City midfielder poimo pani hi anram Spain tan po hian inghana tlak tling khopa quality nei sang anni forward pathumatan hian Asira De La Fuente hian man thiam sa thlautlak phal lo turaneya chu Lamin Yamalani Lamin Yamal hi Adam tha afit tha ni phot chuan Spain tan an key player turania Asir le lama hian Nico Williams amang thiam sa le boka ani hi kumina hian bultan tu nge zinga atel le ani point amak ran lawang anni pahni hi an kochina ahman thiam sa Spain system mil sa ani awangin De La Fuente tan po hian thlan om tak tur annia MAHSE center forward lai tak tur hi chu ngai tua thiam har dewa he position a hian tuin nge bultan ang ti hi position dang zonga bultan tur aya inrin chiak na sat ani Spain hian center forward hi ang chi in nge an ro man ti hi ria thiam alahara false 9 role angin nge number 9 pa ngai ang topin an mangdon ti hi han khel phot chela achiang tura ngai ta ila hemia tan hian Ferran Torres le Mikel Oyarzabal te po hi an rin tlaka MAHSE kum in chu Spain hian number 9 striker dik tak kan tiang chi top player an nei tlat lova tunma a Raul te Morientes te Fernando Torres Alvaro Morata ti te David Villa te ang level kha tundin hmuna hi chuan an nei ri chia lawani chuwangin number 9 striker tak hi an panna lai ani mai theya chuti rual chuan ball thiam team game nei tha an ni awangin striker pa ngai an mamawh mi lo zok thei tho bok engpo ni sela Spain hian Real Madrid player tel mi lawa World Cup an khel masak ber an tong don ania Spanish club ro pui ber mai po ni lovin Covela club ro pui bera in chal Real Madrid hian Spain tana fe chuak tur zinga tlingzo an nei mi lo lai tak hi chu social te po a lo viawani kha Real Madrid player Fran Garcia te Dean Huijsen te Dani Carvajal le Gonzalo Garcia te hi Spanish vekan nia anni hian season an mang cheta viawem ni ti te po zona a omzui ta hialani engpo ni sela Arsenal tana khel Christian Mosquera an ko tel lo boka Porto striker club lian nena seizom na sat Samu Omorodion te po an ko tel lova player ton hriat nei tha Isco le Alvaro Morata te thlengin an ko lova chuba ka chuan Euro sang hi somni palia an defender poimo Robin le Norman po an ko chuang lo tuna player an ko tamber hi chu season tluanin an chuti lua mi lova MAHSE World Cup atan Spain hian an ring tok MMC ani kongdanga thlir chuan Spain kai hruai tu De La Fuente hian ahman thiam sa a angai player te adu sak ati theina lai a oma season an man that dana tanga te chuan player an ko then khat hi chuan an ko tak lo tluk lo tam takan neya
mani khelna club che that pui chungchanga po lo te ta ila Tottenham te chu Premier League a season tluana relegation battle team an nia chuti chungchuan an defender Pedro Porro an ko thawa Real Madrid te chu La Liga a hun tam jok champion be seina nei an nia MAHSE chuti chungchuan an player tu ma an ko lova Premier League atanga relegate lek team atangin an ko tho si lai te hi soisel ti tam zual tu ani tuna Spain ta na fe chuak tur player an ko te hi Osasuna ta na khelte Athletic Club ta na khelte Real Sociedad Celta Vigo ta na khelte an ni fura Crystal Palace ta na khel player ko an nei boka Chelsea player te po ko telin German club Leverkusen ta na khel mek te po an ko tela club sang atangin an ko lor tam viau na in Real Madrid berkher hi an kalkan tlat ani Spain hian player an thlan chungchanga soisel na nasatak an to ka hetiang kara hian World Cup match an khel don ta ania an result a that lo vai chuan soisel an to na kha aron nung thar le don ti hi thil chiang ania hetiang kara hian Spain kai shwa tu de la Fuente hian athutlukna chiang tokin huaisen takin ti hian soya player te hi an khelna club ka en lem lova kantan khel theidan an neiem ti zo ka ena team pakhat chawa tanga ko khom an ni emo team dang atanga ko khom po ni ro se chulam chu ka ngai poimo lem lo chu tiang ang ngai poimo mi kani lo shrim hetiang lam hi chu fans te ngai tua turania ke chuan ka duang taka khel thei tura ka ngai te ka ena ka thlang mai ani ati Spain hi football khovel op to tu sangni paria sangni som pahnia te major tournament lian European Championship le World Cup ate champion 5 kan nia khati lai khachuan khovela abera anin hlangkaya MAHSE tuna hian khati lai ang em khachuan an thato big lova chuti chungchuan European champion lai an ni ti ero hretel ta ila World Cup po hian champion thei tura rin kai zual zingami an ni player du thlan tur nei tha Spain hian avoi khatnan Real Madrid player telmia lavin FIFA World Cup an khel don kan ti kha engchen tak thlengang mo Spain hi group H cha om an nia group H cha hian Cape Verde Saudi Arabia le Uruguay tenen anom hawa anzinga Spain hian World Cup khel ngun berin voi som paruk an khela voi khat chawan la champion thunga Uruguay hian voi som pali khel ve to in voi ni an championa he group a hian world champion lo ni to ram pahni an oma chu wangin heti zonga te hi chuan he group hi a hlupian ani Cape Verde hi kan soitak angin an debut tournament khel turan nia Saudi Arabia hi chuan World Cup voi ruk an khel ve towa round of 16 aya sang an thleng ngai lawani zan in zan lai pel dar som pahni le chan ve hian Belgium le Egypt te anin ma chhon don boka anni pahnia hian bultan tura ngai te chu Belgium a hian Thibaut Courtois Thomas Muller Ngoi Thete Tlakchham Onana Tielemans Kevin De Bruyne Jeremy Doku Leandro Trossard le de katalere te hi bultan tura ngai an nia Belgium hian an golden generation an hmang zo towa chuti rual chuan player thatak tak an la nei thowa Thibaut Courtois te Kevin De Bruyne te Yuri Tielemans te Leandro Trossard te hi Belgium golden generation tong phak zingami an nia anni senior player te hauna hnuaya hian an player no panglam thatak tak te hi anin lan don ania Jeremy Doku po hi Belgium tan chuan key player tur zingami ani Egypt lama hian atam zok hi kan hmel thiat lote an ni dona Sober Hani Yasser Ibrahim Adel Monem Ahmed Fatu Marwan Atia Mohamed Lassin Mohamed Salah Emam Asur Trezeguet le Marmoush te bultan tura ngai an nia anzinga hian Manchester City forward Omar Marmoush kan hretlang puyanga ani ti lawa chuan Mohamed Salah hi kan hriat lar le turani Salah hian World Cup a khelna hnung ber tur ani ve to dona chu wangin atan chuan kumin World Cup hi a hlu leya Egypt tan po hian an player om to zonga ropui bera an soi thin Mohamed Salah hi ropui taka an thlaliam theina turin World Cup group stage ngei mai paltlang hi du thu samani dona MAHSE an group hi aol samdon lova achan chu Belgium Egypt Iran le New Zealand te omna ani awangin Egypt tan hian chanmar le angai dona Belgium laka hian chaktura rin kai lo zo kan nia MAHSE an lo chakta ani point amak ran lawang achan chu danglamna siam thei tur player an nei ve tlata chung ho chon ang click fu vai chuan Belgium tan po tlom tek theina ani dona chu wangin Belgium tan ani emo Egypt tan ani emo zanina anin ma chhon tur hi film khur taka khel atul don ani ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele photro se